Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгін 19 сентябрь 2022 жыл Баткен областық администрациясының алдынан берүүбүздү баштайбыз. Билесиздер, бүгін 19 сентябрда бүтүн Кыргызстан боюнча аза tutуу күнү деп жарыяланган. Бирок ушул чегара кагылышуу башталгандан бери бүгүн 3-чү күн мынтип обла администрациянын алдына эл чыга элек болчу, бирок бүгүн эмнегедир ондогон адамдарды ушул обла администрациянын алдына чогулуп кандайдыр бир талаптар менен келип турганын көрүүгө болот. Мен азыр аракет кылайын ушул адамдардан эмне максатта бул жерге чогулуп атканын такташ үчүн. Assalamu alaikum. Интервью берүүчүлөр барбы араңыздарда? Мекендештүү каналына. Көрөт. Бул жерде азыр эч ким жеке кызыкчылыгы жок, жалпы өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн, элге маалымат жеткирүү үчүн. Түз эфир кетип атат. Не максатта чогулуп атасыздар, ошону мындай айтып берсеңиздер, не көйгөй болуп атат? Элге маалымат жеткен жакшы да, түз маалымат. Кандай? Интервью бере турган жок, өзүбүздүн айлабыз ам жок, көңүлүбүз ам жок. Не максатта чогулуп атасыздар азыр бул жерге? Абдел айтабыз. Кимге айтасыздар? Ашеттан үйдү көрдүңбү? Сиздер кайсыл жактан келдиңиздер азыр? Аксайдан келдик, Аксай айылынан. Бул жерде Аксай айылынын тургундары экен. Билесиздер, Аксайда быйыл баягы Оруханкланын жанындагы айыл аябай чоң жоготуу болду. Азыр балким маалыматтар жетпей аткандыр Аксай боюнча. Аябай чоң жоготуулар болду. Биз аракет кылабыз ошол Аксайга дагы барып, тартып, абалын көргөзүүнү. Көңүлүбүз жок деп отурасыздар. Жанакы былтыркы апрель айында, майдын башында түзүлгөн, баягы былтыр кагылышууну токтотуу үчүн түзүлгөн 39 протокол боюнча ошол Аксай айылынан ошол Орух анклавына атайын статуста жол берилет деген маалымат уксаңыздар керек. Балким ошол себептендир. Эмнегедир быйыл Аксайга аябай катуу чабуул жасалды Тажикстан тараптан. Биз билгенден, уккандан. Ошол бул жерде азыр Аксай элинин тургундары экен. Assalamu alaikum, аксакал, өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Талибов калып берди. Аксай айылынын тургуну. 70 жаштан. Бул жерге кандай максатта чогулуп атасыздар? Не максатта келдиңиздер? Бул жерде максатыбыз деле биз кандай абалда калдык? Эмне бул бийлик деген барбы бизде же жок? Кыргыз эл намустуу эл болчу эле, кайсы убакта ошо дээленизде калган кыргыз. Ой, şu çaçılıp жыйналган кыргызбыз. Дайыма şu муштумдай hiç мындай намыстуу мындай дебелендүү болгон эмес кыргыз эл. Азыр биздин бийлик ушу мына тордо камалып турган анклавда бош туруп элди дебелетип коюп атат. 5 жерден бара турган жол бар. Бирөө барып элдин акыбалын сураган жок. Азыр мына bir kıstak tüpüzleri oldu, iki kıstak tüpüzleri oldu. Daha ortada bir önün carımı kuyup yok oldu. Bu ne degen? Kimge seni biz? Memleket bizde. Азыр эми сиздер чогулуп койчу талабыңыздар кандай болуп атат? Сөз чыгарасыңар. Азыр түз эфир кетип атат. Талап талап. Ой, şu bizdi bunday evlendiğinde taşlay, şu taşlap karasında bizdi.
Biz misafir baştan soraganımız yok. Bizge tinçlik gerek. Tinçlik şu Yamal özüdün yerizde özü tinçlik olgandan keyin bu qanday yaşayacak? Bizim talabımız öylece, ana yukarı jakta жүргөндө тажиктердин характерин түшүндүк. Тажиктерге bir лесинсе бийик турбасаңчы булар силерди укпайт. Мындай точно келсең договоруңа турбайт. Бул ата бабалардан келген сөз бар да, тажиктан айланса керек. Тажиктен досуң болсо жандай болсаң, айырбатаң болсун. Мен бул макалдарды мына азыр биздин эл вообще көчөдө калды да. 1-2 айылга 4 эле солдат коюп турат. Жаш солдат. Барган помощь барган жок. Мына ушунча учуп жүргөн байрактар кече ташып айткан байрактар барып ошо 4 бүтер айылдарлап атып жүрөт адамдарды. Аталбайбы ушуну? Мына биздин уюшубуз, биздин оюбуз бул атайлап уюшулган политика да. Бул ушу Капчыгайдан жол берем деп 39-протоколдо ушу кол коюлгандай. Бул азыр конкрет ушу 39-протоколдо аткарышта эч кимди жөнөтпөдү. Барбады эч ким. Ана биз өзүбүз ар жакта тыркырап качып жүрөбүз, солдаттар өлдү бардык мына. Жакшы жаш жигиттерибиз өлдү. Барбай протоколу эме болсо болду экен да. Barvad emas, barvad emas, bardı. Bürok. Bizge hiç qanday haligi prikaz yo'q deb belden aşıp bargan 5 eme tigir kechgachayin kuyib yatgan ayıldı qarab yatgan elmeyen el ve elni qarab turasınlar davay sizlerde bargılarçı degenler ben uruşup bizge eme yo'q. Anan el sizler barbasanlar bizde qaldı deb jönöse okul qalgan. Duru bir bala şöntük gelip jarada. Kaman örgütlerden ben başında oldum da. Kamandayım dedi. 5 ta tigir geldi içinde 10 tanan soldat var eken. Siz Aksay'dan bolasiz özüңүz? Мен оборон балдары да как раз жардамга муктаж мезгилде келип калды да. Как раз тажиктер кыздарды атып атканда, үйдү күйгүзүп аткан мезгилде келди. Давай жигиттер берет десек, отбой деген команда келиптир да. Dağın bir jönelsek, dağın atboy dep, 4 jol atboy деген komanda keldi da kıskası. Ötetki turat düşünüңүздөр bizde komanda bolsa bir okta atalbayбыз dep turup kaldı da. Komanda örgenden bilet adamlar acayip. Şu kim bilecek kim komanda vergen şu atboy dep. Tağış gerek. Tağış. Bu versin de kanday. Ya tiktep durdu soldatlar ham özleri ham tiktep durат. Atıp atkanını, kuyup atkanını körüp durup bizim jokerler kirgetти. Atboy dedi. Ne kılasın yani? Азыр ошондо Аксайда Аксайды просто деген немеге коюп берди, ташыктарга просто каалагандай тепседи. Бир дагы бир жардам жок. Журналисттерге кайра чалып кайрылдык. Бир дагы жардам болмады. Бардык. Жылда бала мен бул кишини тааныйм, барлык бирибизди тааныйбыз да. Көрүп жүргөн балдар 2 айда өлүп атат ошондабызда. Жылда өлүп атат. Жок. Биз мишен бойдон эле туруп алышабыз şu айылда. Азыр бизде маш кийим эле калды. Үй жай эч нерсе жок. Просто ата бабанын жай деген жерибиз калды. Bizge nege Эми анашыл она команда отбой берген биздин бийлик биздин баштап турган баягы программанын немелери. Ана ошол Тиленбаев барбы, Шаршеев биринчи очередь. Ана ошолордун бизге кереги жок деген азыр Аксай элинин немеси болуп атат, талабы болуп атат. Ана ошо Ератов бизге алдыңкы курстардан Ератов бизге Сайтжан Ератов айтпаса. Алдыңкы курстарда кичине конфликттерди дагы тажиктердин үстүнөн басымдуулук кылып турган жигиттер керек бизге. Ана Мамыров Бактияр дегенибиз бар. Азыр ол дагы шейтке келип жүрөт дейт. Бизге Аксай үчүн өтө жанны берип эме кылган жигиттер ана ошолор. Бизге ана ошолорду коюп бер деп талап кылсак дагы бул бийлик өзүнүн адамдарын гана коюп атат да. Өзүнүн адамдары мынандай приказды токтотуп, анандай кылып элди немеге салып берип атат тажиктердин колуна. Канчалаган жаш балдар өлүп калды. Ушул жоготуулар боюнча кененирээк маалымат берип кетесизби? Наат болгондор көппү азыр Аксайда мына калышуда? Аксайларды көргөндөр бар. Мына солдаттарды алып келген гражданский солдаттар МЧС бара албаган жерден гражданский балдар портерлер менен барып жүктөп келдик деген балдар шейтти азыр. Бизге ананда сылабый бийликтин кереги жок.
Ketsin ananda prikaz berбей турган бийлик. Өз еркімен. Ana bana bir söz beseniz atuganda. Anan dağın bir nesi. Aksay'dan eğer buna Kapçıgay жағынан жолду эле берdi dese Leylek Ankalap'ta kalat. Ana Leylek Ankalap'ta kalat. Eğer şu Ankalap'ta kalgandan keyin 1-2-3 yıl Tacikler bilen könüp turgan andan keyin Baloldoyda kalat. Suudu kısat. Batkenge kalasa su verip kalasa yok. Batken özünün özü keter. Sizleri kökey mi açıyorsunuz? Şol için ona bizning büyük Kırgızstan kolda bersengizler Aksay elinin sözünü için Kırgızstan kolda olur. Buna hazır birlikte bilmem bana Sadır Japarov'da diyor bana men aborana жактап turgan birlikte bizge keregi yok. Bunu anlatçı. Karap durup bargan soldatları karap durup bizde attırıp жатат, kıygızıp жатат үйлөрүбүз. Tacikler külüp atat. Buna eşke çıkıpçı bana biz Mekteптин үстүнө байракты уруп бакырып жүрөт. Мөрүбүз Bir бар, bandırısın малыбыз барбы, эмелерибиз барбы? Мунчалык жебеленди болбош керек да. Азыр мен мисалы Не деген бийлик? чыдабай айтам. Мына ушуну тезирээк бийликке чыгарылып, бүт Кыргызстан билсин. А биз канча баргандарга айтабыз, бизге курал бер, разрешение бер. Биз кичине өзүбүздү коргоюп, ажыр кече бизде курал болгонубузду өзүбүз коргойт элек. Кишиден буйрук болду. Бердирбейт, эмнеге бердирбейт? Мына 2 күндөн бери военкоматка кире берип эмебиз калып атты. Бизге болуптур. Оружие бергиле, оружие жок деп. Жок болсо биз ушу бараткан спецназ барбы, баягы немелери барбы, военный балдарды биз барып жол көрсөтөйүк. Аксай деселер Аксайга киргизип, силер Тажикке салып берип атасыңар. Биз билебиз местныйлар, үстүнөн тоодон алып түшүп барайык. Тоодон позицияларды билебиз десек, буларга дагы жол жок. Бизге эч неме бербей атат да. Оякта жаш солдаттар эч нерсени билбей өлүп калып атат. Bir pozisiyadan 6 soldat öldü. Azı bana bir önce nazarısın. Ana biz Kapçıgay ayında durduk geçe öte soldatlarımızla. Bizde misal Oksay zastavasında bolğanı bir 30 baba var ekan. Barchaga tortib, mana Kapçıgay ayında 5 tane soldat var bizde qo'shilib. Onlardan ökөөдөн бирөө жарадар болуп ошол жерде калган. Ошо солдаттар биз менен кошулуп бардыгы. Ошого неге бизде солдаттарды аз берет да берген. Билип туруп ошол жерден Капчыгай айылынан тажиктер постоянно билет. Ошол жерге нече солдат коюшу мүмкүн. Ошол жерден кол салды. Биринчи Капчыгай айылын басып алды тажиктер. Слабый жерден Капчыгай айылынан. Анан Аксай айылына өттү. Ошон үчүн бизге солдаттарды көбөйтүш керек да ал жергечи. 4 битер 4 солдат 40 солдат ошол жерде дашты неме берип туруп биздин балдарчы. Мен ошол жерде турат. 4 бала акыры болбой таштап качты ошол жерден. Бирөө калып кетти ошол жерде жарадар. Мен көтөрүп жөнөп, мен качтагыла деди ошол жерге таштап келдим ошол солдат баланы. Мен өлөйүн, сендер качкыла деди. Шундай болду, тугула. Неге мындай кылат? Murungu күнде битерлерди барын жыйнап кетти эле. Иштик. Кеңири Сүйлөшүүлөрдөн кийин. Өзүлөрүнө 40 та топлоң болду го. Ошондо битерлер барган, бардыгы, солдаттар барган. Полный жыйнап кеткенден кийин соғыш башталды. Tacikler alıp ketmedi de Kırgızlar alıp ketedi. Tacikler alıp ketedi. Tacikler kalan. Бийликтин сылабы. 4 biter menen 2 ayda aralap kağlaşın çattı da. Алашынча каалагандай тепсет. Biz kaçıp çıkan saylarga koyup alıp at oturat külükçü. Biz kaçıp çıktık. Мына жигиттинчи үйдөгү. Мындай плиталарга чейин алмалары, өрүктөрү портерге жүктөп алып кетип атат. Неме деп? Tajikteri mi? Ооба, балдар тартып коюшту. Dağı, Бардык үйлөрдө ошондо шумон кылчу. dağı özümüzün tanışlarda men birge жүрген балдар şolar avtomat көтөрүп жүрөт. Ama avtomat бербейт. Тажиктер. Tacikler avtomat көтөрүп жүрөт. Ama Kırgızlar avtomat бербейт да. Özünüzü tanıştırıp koyasınız. Мен Абдусаттар Эшматовмун. Биз өзүбүз Миңөртөн болобуз. Миңөрүк? деген о, Миңөрүк деген айыл мына Көкташ Миңбулактын немеси. Миңөрүк деген айыл бул Кыргызстанда жок экен да. Эч ким билбейт экен Кыргызстанда. Кыргызстан картасында жок экен жер. Документациясын. Мындай айткандачы. Азыр мындайда эч ким билбейт. Мына азыр олардан сурасаң только Миңбулакты билет да. Ооба. Уже кече келип Миңөрүктү бүт талкалап кеткен. Үйлөр күйгөн, бир 60 нетсе 64 та үй күйгөнчү. А солдаттар бизден өлгөн. Бирент адам барып караган адам жок. Азыр о жерге киришке мүмкүн эмес. Ел болсо үйү жок, мына талаада жатып атабыз.
Bizden bari birent adam suragan neçe yok. Sen ne kılıp atasın, sen kimsin dep suragan adam. Şonun için biz geldik. Bana yekta soldat keçe öldü. Yekta soldat öldü. Şeyde bir grajdanski öldü. Yüyüge kelbel atıp ketken. Bemalını atıp sındırıp, putu kolunu sındırıp peşenelerine atıp şöyle kalkıp ketken. Keçe ap çıktı. Keçe canazası oldu, keçe koydu. Hiç kim bizden kavaragan adamam yok. Hiç kim bizden suragan adamam. Saldatımızdan yok abi. Ağzı bala çakağız olsa polni ketken. Arcakta çaşıldı. Tölk an şeyde erkekler kalkan. Birent adam suragan adam yok öyle. Ben söylep koyayım ruhsat bersenizer. Bäribizin көз birimiz. Men suroo, men atım Azizов Mansur, men suroom көбүнчө начальник контрразведкага, анан кийин Төлөнбаевга. Mana misal жөнөкөй видеону көрүп атабыз азыр. Ана Аксайда жарган мосту. Ол жөнөкөй гранатомет менен уралбайт. Эрге тротила катылган. Hiç болсо 500 фунт катылган мисал. 200 кило. Onu kim кайсы маалда кантип таштап апарган эч ким билбейт. Буга ким күнөөкөр биринчи? Контрразведка күнөөкөр. Биздин позициялар колдон алдырган. Билет мисал. Нью-Йоркто мындай болот. Hiç болсо эл башына келип айтпайбы? Эл башы, сиздерден маселе мындай. Майырга коп казыңыздар. Майырден месинден бериңиздер бирөөнү. Биз апарып пайсага жатайык. Барып эле жаңыдай башаламан болуп солдаттар бири атып атат. Түшүнбөйт, каяка эмне кылып бассын билбейт. Граница билбейт. Нью-Йорктун каяка атаарын билбейт. Ким күнөөкөр ошого? Биз ошого начальник контрразведка, разведканын иштебегени болуп атат. Анан ошо Төлөнбаев ошо жерде жашап жүргөн. Ким каерден эмне басат, каяктан кайсы контрабанда өтөт, ошолор баарын билет. Ошолорго барып эртерээк жактырбайбы? Ошо солдаттар өлүп атат. Биздин балабыз бирөөдүн акасы, бирөөдүн укасы, Кыргызстан жарандары бар. Төлөнбаев кетсин деп. Azı bizge bargan soldatlar amca yolda hiç şeydi bilmeydi. Azı sen yoşi bilmeydi. Keçe barganını jönöttü, ketти jardamga degen o bizdin arkamızda jüret. Arkamızda paylap jüret olarçı. Bizdin aldığımızda hiç kim yok. Yer aralaş biret. Tölke soldatlar arkada. Азыр бир T-70 деген танка жарылган себеби күнөөкөрү ошо командующийлер күнөөкөр. Тажиктин үйүнүн алдыга чейин кирип барды. Ошону айтса болот да, мына карта, мына биздин территория. Учение болот буларда, сабак өтөт. Мына биздин территория, мына биздин квадрат. Майырга чейин барасыңар, мананы маяктатасың деп. Бирини бири атып жүрөт, бул башаламандыкта. Бул эмне? Бул күнөөкөр ким? Күнөөкөр ошо командующий. Айтыш керек, майырга барасың, мунуну атасың, мындай кыласың деп айтыш керек да. Же болбосо айылдын башында бирөө бар, сиз албарыңызды артыш керек. Men daha can sözüne bulantıp keteyim. Keçe yakında bana Kançeri, Kıcırşaevske, Papaz Cumagulov, bana Batır degen nam verdi. El Batır degen. Oşalar anarşı bizim ölken baldardın bardığın kanı olup kaldı. Oşal bolgen derdi. Bizge vapşın neme kılmadı. Buradan verilmedi de iş yapmancı. Kanını cuvarlayayım mı? Kanına cüzün oşal neme oradan derdin şu ölken baldardın. Başka bir Sabır. Sabır kılыңыздар эми не дейсиз? Ошондуктан биз жакты карасындар, көңүл бурсундар, болсо эл менен аралашсын. Ич болсо Миңөрүк айдан кийин 16 күн түштөн кийин, абеттен кийин бийликтегилер ошол командующийлер жакшыраак башкарганда 5 автоматчик такылдатып турганда звук чыгап туруп тонойлбайт эле, кире албайт эле. О эмне себептен кирген? Тажикти биз билип атабыз, тажик туугандар кандай экенин. Анан 16 күнү биздин Миңөрүк заставасында 5 же 6 5 саат 6 чейин атышты. Ошолорго орден берсин, жаңы акам айткан орденди. Бикте подкрепление барбады. Бир жерден ошол скалат күйүп кетти астында Т-70 танка. Ошол жерде 6 же 5 солдат дакан алдыга чейин атышты. 6-дан 5 чейин дакан атышты. Ошолорго берсин да. Миңөрүктүн посту ошол. Ошо кишилерге берсин да, ошо солдаттарга берсин да. Miңörük деген жерди таанып алгандар таанып алгыла. Ошол танк атылган жер Miңörük болот. Аксакалга бериңиз. Şu aksakal söylep koyasın canıta versin. Assalamu aleykum hurmatly musulmon tuganlarım. Bardık mahsullar Allah'ım olsun, çekişürler olsun. Süyüktür Peygamber'e Allah'ım selam salatlar olsun. Kemiğe çıkönün canı bir değil. Ben dağı sizler dedim Allah'ım Müslüman tutuğanızda. Şu özlük ömrü boyunca söylüyorum. Biz aksaylıkız. Siz söylüyorsunuz, biz söylüyoruz de ben bölmemiz de. Hiç kim bölbeyt bir yerde. Onun için tuğanlar vardığımız Allah'ım Müslüman bir tuğanlarımız.
Bütkül ağlamdı ceretkenem Allah'ım. Bütkül ağlamda mahluklar, cancanlar, pendelerde ceretkenem Allah'ım. Rızklar, terbiyetim Allah'ım. Bastırıp gösterip, cedirip, içirip, cürek verip, kanını işletip, yaşa öğretkenem Allah'ım. Bütkül ağlamda Allah'ım ceretken mahluklar, cancanlar, ramcan pendeleri. Ardız Allah'ım bergen rızkını tercihim, Allah'ım bergen ömrünü gör, Allah'ım benim yaşamını gör diyeceğim tarafından. Men aytar derdim köp, to'xtab turibman. Endi aytaman men derdim. İnşallahıma şükür kılalım. Allah'ım maqtaylı. Allah'ına maqtaylı. Aytar. Men oşta ben size dedim. Yüreğim ağrıp ne var? Ben size cezat ettim. Ben size cezattan televizyondan görsem Müslüman Müslümanlarını kırıp öldürüyordu. Şu etten niyet kıldım. Taciklerle soğuşam degen niyet benim şeyden ben senden teşekkür ederim. Oğlum iki sene hem teşekkür ederim. Çelep teşekkür ederim. Oşka gelip Oştoğu o bulunduğu memelerine joluktum, bu yenilerine. Ben dedim armiyada tankaylar çıkıyorum. Sırayla biz de çıkıyoruz. Avtomatta atış yapıyorum dedim. Ben bari tacikler mi? Kekilini atışıyorum ben. Kekil. Bir günde bitteden 10 dakika kekil atışıyorum. Ben bari taciklerli kekil takıp tutam dedim. Ben Müslüman tuğanda ötüp kara turbayım dedim. Bana avtomat verile dedim. Tankada beşertte tankistler ceneder olup kalsa özüm aydayım dedim. Tap tayarımdan bu kadar. Allah razı olsun. Lan avtomat ver ona gel kadamcaga jolumda. Kadamcaga gel joltum bu yerlere. Ona gel olar Batken'e jo'natdi. Batken'e jolum avtomat bersene bari vering dedi. Ben şunu için geldim. Şunu için oldum. Ben şunu için sulanıp güzel birliklerden bardığından birliklerden. Bazı Allah'ım güç kuvvet versin. Satay turan Allah'ım, satay turan Allah'ım. Şu bizden girajdan dargayım, Kırgızistan turanlar bizden girajdan barızla biteden avtomat verizler. Verizler. İşte saldatlar kaç yetişir. Azgına saldat, ana avukat ağzı çekerede ağzını saldatlar cüretir, ona ölüm, kom gelip sağ deyip. Başka adam yok deyip. Yaş mallar cüretir, jet kata o. Bana özünüzde de aytыңыздар. Her birinizge bitterden ha. Her birimizge bitterden ha. Yok bizi söz jettiler ha. Sizler get kerekli adamlar göretözler. Her birinizge bitterden avtomat versin Kırgız girejden derya. Ben soğuşku başka terim ben. Allah'ım razı olsun ben. Allah'ım Var balans. Var balans. Oşol ölgön saldatlarga күнөкөр команда işler birinçiden. Ana Төрткөл деген бұл объект, стратегический объект. Ошол Миңөрүк границасы 6,5 километр ошол Тажикстан границасы. Ошон үчүн күнөкөрлөр бекер өлүп калган салдаттарын күнөкөрлөр командирлер жоопко тартылыш керек. Сыр аэропортто команда ушул. Tölenbayev işten gelişi gerek. Tölenbayev geldi. Gerevşinden geldim. Qayerdan? Gerevşin jayloosunda. Saat saatına çeyin Taciklerin postu var hele. Bu primoy emasken jo'g'ich Tajikistan'ın postuga kelgenimde Tacikler betini juup turgan eken saldatlar. Bizden uje postga kelsek biznikide hiç kim yok. Bir hele zastavan начальниги Kudar Ahmet olsun öldürüp koyuptur. Anan bir çasoy kalgan eken biz atlarda alıp öttük dağın şunu uruş başlanıp kettik. Bunun belki hocaların özüge kelgende biz iş çaka basavay kaldık. Üstümüzden attılar turup aldık. Malдар çıkan taşlar kaçıp belki hocalarda postga jardan bereyik desek hocagırdagılar uje jokortto çıkkan ki Tacik basıp alıp koygan eken. Anan kaçıp Oksayga öttük. Oksayga ötkende iki şokunu var aytkanbız biz. Ette otukta bola ölüp kaldı desek saldatlar barıp alalgan yok. Oksaydı bir yer aylanı atıp жүрөт, үйлөрдү kuyup. Ana ertesi günü biz bekten Çaskoy'dun porteri menen barsak, Öйtte Mamurov Baktiyar. Sol özü komandası menen ölüktörдү жийип жүргөн экен. Кошулушуп porterге жүктүп алып келдик. Bunun Çakmaktaş'tagы saldatlarga keldik. Saldatlarga kelsek saldatlar arzını aytsa Tölenbayev ne sen bana dalajit et ne одолжение кылып атасың. Çeç formanı erteң начальник алдында сүйлөшөм деп бардыгын басынтып сүйлөп неме кылып. Tölenbayev өзү Ketişke verginde bulat. Duş bergендин ордуна. Biz şu ette neçe Ilbirs'tin belki Alfa'nın Börülördün, pagrandardı, birdigide de pratikler çok eken. Aksaydın içindeki 3 kamoktu eşigin eğisinden suravay buzup girip, şularga jetkiri berip durdu. Ana Audiler meni. Bu vapşe saldatlarga keçe prikazan verilgen emez. Vapşe bir
пайдагерлик болду да. Ошондуктан Аксай вообще кырылып калды. Төленбаевдин немеси бар. Төлөнбаевдин ошибкасы болду бетте. Вообще ошибка катта кетирди да. Бул адам иштен кетиш керек. Кетсин. Аэропортта айтпайын. Үчтөө айылынан Ошо таштын тагында жашайм. Ошо турмуш болгон күнү ошо үстүбүздөгү таштын башына 5 та баягы слабый балдарды чыгарып коюпту. Без оружия, без ничего. 5 та автомат менен чыгарып коюпту. Ошо болобу? Мана бекер эле өлүп кетти ошо балдар, 5-өөсү. 3-өө өлдү, 2-өө жарадар болуп качып чыкты. Мен барды башында болдум. Жаныбыздан октор түшүп, бардыгыбызды беспокоить этип турду ошо. Калган 5 балдар качып кетип калды. Biz bir şehirde 5 tane olup kaldık. 2 gün durum ben bana geç geldim diye. Yol açıldı diye. Bu kayda gel karab, çoğunlar dağı, başkalar dağı vardığı başı dele olgan, bilgen. O bize kançalık güçlerdü başka jaka jıldırıyor ev. Şu Aksay'da turgan güçlerdü kocagar dep, bayağı körbaka dep şaka jıldırıyor ev. Soğuş şehirde olmazsa. Bir tankan olsa yemesi yok ekan, salarkası yok ekan. Bir tankabızdan akümülatörü yok ekan. Bu kanday bu? Kanday bu? Bayende şunday olur. Bu spesialneyle bolgan uyuşulgan nerseler bular. Ben o şöyle oylayım. Mana ortobozda 23 ta soldat koyup koyuptu. 2 ta tanka menen. Oşolarga orden beriş kerek, malades. 4 köçön karmap turdu. Bizge kelip, biz kesek, bizge avtomatlardı tarqatıp, havalar dep iyilep, nargıp tığga varsak, Bişekten bir 25 ta 30 ta soldat geldi. Eksprinte. 10 ta soldat surasak berip ettik. Biz Samarkandыкка барабыз. Samarkandык. Samarkandыкта уруш бүткөн десек болбойт. Горячий точка 4 көчө болуп атса, ол Samarkandыкка. Samarkandыкка барып не кылды о жерде? Эчтеке кылган жок. Ошо биздин горячий точкага 23 та солдатты мындай эле берип койду. Не болсоңор ошол болгула. Бирок ол балдар молодец. Geç kaçan çekinbey, taymanbay, oşolarga gramata, orden beş gerek. Batır degen orden. 25 ta, 23 ta olup karmap turdu. Aynen baykeler, sizler atpasaңар bizdin canımızda duh bolup tur bergile dediler. Ben 3 ta 4 ta balаны o şehre koyup 2 ta tankan canına. Birösü barıp atıp kelet, ikincisi kelet zapratan. İkincisi atıp köntüp durdular, taң atışta. Молодец şo ballarga. Şol ballarga молодец. Oşonu mana bularga işeniş yok endi elde. Mana jamatlar biz özümüzden kalbay. Mana Aksay eli, Ortoboz eli, Samarkand eli özümüzden kalbay. Bu çoğunlar barat eken daha jalınat eken daha 4 sotik yerdi kol koy beret eken daha mana kepetedi. Biz hiç kaçan Aksay'dı berbeybiz. Ölüp ketsek hem berbeybiz. Oşol bizim söz. Rahmat. Rahmat mekendештер, sizler Баткен областық администрация үйінің алдынан çoğulup turgan негизинен бул жерде Аксай элинин бүгүнкү болуп аткан кырдаалга карата нааразы пикирлерин уктуңуздар. Кайрадан аманчылыкта, эң негизгиси өлкөбүз тынччылыкта, бүтүнчүлүктө кайрадан жүз көрүшкөнчө Аллахка аманат бар болуңуздар. Алдыда да кандайдыр алгылыктуу маалыматтар болсо мүмкүнчүлүктүн болушунча бөлүшүп сиздерге түз өз убагында жеткирип турууга колдон келишинче аракет кылабыз. Бар болуңуздар.